Coco. Sobon. Mama ke sa attendile case ke tlo bua go wena. Ke sa attendile case. Ke sa mo casing. Bahlala bangakuphi na kuphi kusesilonga wasifihla. Bahlala kuphi na kuphi. Wangapha. Okay nje. Hey, cala uvule man. Oh. Kunjani? Ngikona ubuya phi ekhaya? Zimbabwe. Nisahlaleleni la? Ma. Nihlaleleni la? Kumele kuhole imali ukuthi. Imali ukhola mara but busy relaxile la niyadelela nokudelela. Yawo. Niyadelela nina ngisho. Uphi indoda yakho? Yemsebenzi. Indoda yakho ukuthi namhlanje sangifuna bathola la yezwa. Alright. Uyangizwa ukuthi ngithini? Sesi. Hope wena izala ngibo laba banikhelela ne-toilet. Nikhela ne-toilet. Semakheni la nikhela nama-toilet. Why nikhelela ne-toilet? Ubani ukhela i-toilet? Eh? Ubaba ukhela i-toilet kwakhe la. Eh? Apha amafoni number kababa lo. Usemberegweni nje. Uberegaphi? Athiya. Kuphi? Thiyani. Thiyani kuphi? Thiyani kuphi la emaplazini la. Basidelele enhle kahle kahle mayi kwaThiyani lapho. Umtshela ubaba lo ukuthi ngithi namhlanje asifuna nasibuya la umtshela ukuthi sifuna ukumthola futhi ekile la. Yezwa? And then begoba apha abanye bahlala ngakuphi? Bangebe ukuthina sihlala ngapha. Ngihlala ngakuphi uzokuphila kabuhlungu ngathi nimaphani niphilisa abantu ngapha kabuhlungu ngapha. Yes. Njenza kabuhlungu ekheni. Ukho bafakileko la cala uzokuphila konke ukuthi bahlala kabuhlungu ngapha. Yakhiwe ngapha. Cala. Cala so imagine kwagogo abalale kabuhlungu ngaka abantwana. Lokho babhizi bahlala kabuhlungu ngaka. Abakhelela ne-toilet uyazini upho umuntu ohlala ngapha Loberegisa ikhulu nathi siberegisa ikhulu. hayi abafakileko lo hlala phi bafakileko lo Ayekho. uhlala phi like wakhe kuphi Mahana. asikhambe ngisekwimahane ulahlala khona sithome njengoba sayikhela ne-toilet sesi Aqedile ngalo. nikhelela ngithole uthoma uba wakho ukuthi ngibaphutsa namhlanje uyangizwa asas osijwayela yazi lapho uyivulile hawu bakhiyela i-toilet ngathi makaba ufutseke bakhambe embrisi sanibonani mama kose bakhiyela i-toilet bona batshala nokutshala nasebazenze ngathi kwabo sithize sathi asabafuna abantu wabo mara lokhu babhizi bahlezi labapatanele batshalile nokutshala bakhipha abantu kwabo gogo wabo asasimhlolo lona azi ngathi ngayithola indoda leyo sikhambe sokuthola umuntu obafakileko le mahana lo asisihlobo sakho bafakileko la uhlala phi mahana ngubani ngumanakho uyasazi isimo enibhekene naso mara umlayitri 1 2 3 ngapha kuhlala ubani abantu abayiboni ngalibathumeze too much ngekhona Yena ngeboda so. awukwazi la bahlala khona emahana like umanakho akwazi kwakhe kwamanakho Bebahlala ngaphambili siyahlala emakhaya. emadoda uthi abantu batshela ukuthi entambama la sifuna ubathola basise khona la emafutse bafokofe la kame sibona le Kadelela yazothi ke indothanyana yakhona leyo Kavela. Batiyana kahle basijwayela batiyana kumele ukuthi sibuyele basijwayela amasiko
from a project esibonile abanye agogo abantu bazi bakhele ne-toilet. Okay, the situation yala ngicabanga ukuthi i-case bekade si-attenda from dala lokhu si-attenda and then kugcine bayibonile abantu abanye abazamile ukufuna ukufaka ihelebho bazitshela ukuthi bafuna ukubahelebha but okubuhlungu i-project lesiyisikhathi ijamile like this. That is why these people baba affected bagcine bayokuhlala le kwagogo wabo nabafika kwagogo wabo bavalele i-toilet abakhoni ukungena ngicela ungilandela ungene ubone ukuthi baphekela lapha abakhoni ukupheka le akunanext solo i-project ijamile like this bayalila bathi abasafuni ukuhlala kwagogo ngoba bahlala amaphandle babacotsha le abakhoni ukuhlala kuthi i-project nasi into abayenzile kwabantu abavele la kuhle bazamile ukufaka isandla siyakuthokozela lokho akusingumani nobani ongasukuma atwenzi ufuna ukuhelebha isimo la. Remember isimo sala ukuthi ngila khona kwagcina kubhubha omkhulu bachiselwa indlo yatsha kwagcina kubhubheni omkhulu bahlala banganandawo sayipublisha siloko sisilila ngendaba yala. That's why manje izulu liyangena njengoba nibona amakhondro asigedlile kuyagijima but getting ukhona umuntu obenehliziyo ehle othiza ufuna ubahelebha but i-project isolo ijamile uchachile nalawe balala khona uchachile akusenzeki next akasayindlini bayamfonela akasatholakala efonini angifuni nokomutsho ukuthi ngibani but umuntu oze la bekeze ngokuhelebha angazi mhlambe nangabe mhlambe uthiza uyahluleka bekumela kuye atsho ukuthi ngiyahluleka ngiyabona ukuthi kunjani nje sekaphelela la ukuthi bakhona ukupheka balale badlile. That's the only situation ukuthi bavale ngesenke la ngiyabona even ne-Eskom side sebavalile ukuthi ingabethile izulu nathi ukuthi bapheke balale abanandawo yokulala amasenke babathengelile but the project you can see my brother ukuthi project nasi solo ijamile I movie namapali nakaseka yabola hope sonela ngiyabona ukuthi you are very emotional. I know ukuthi wena uzama ukubona isimo sekhini dala ukukhuluma kuchase kusikhathi singani bayithomile this project October last year solo kiso October, November, December, January, February, March, April, May, June, July manje siku August yakwenzeki next nandawo yokuhlala solo niphethe nzima na soqedile esikolweni wabo wenza bengicine use university kwenzakaleni qedile university you are the only hope we are like you but you are lo mthwalo othwele phezulu kwamahlombe wakho omkhulu always mawuthi ngapha you are always facing a significant issues in the situation especially mangifika kule ndawo le ngangifika lapha ngibona banivalele ne-toilet uthi ukuthi everywhere la ngikhamba khona ngihlangabezana another situation and ngapha kunamuntu oberekako you are also trying okay wazama maru apply for umbereko ngiyabhala solo wakuhlangana next okay bowenza in esikolweni office administration since wena uqedene nesikolweni next year okay so ungathanda ukuthini since wena abazamkhulumeka ngazi ngithini ngoba dala nje ngizama abantu abangazi ukunini itrend solokuthi ihelebha asithuli angazi noma mbhado rini yabona bona ngathana mhlambi balungisa iside le bayilisa iside masithifta la khasi tisiyaleni nakhona ngezinye izinto so lokho sesipheke na izolo linina zange sikhona ukuza la sizokudla kodwa ngihlala nobani la ekhaya nomama nabantwana bekhaya okay nomama nababili okay ekufikeni kwabo abantu abalethe ihelebho bafike la ekhaya bathini yini inkulumo abantu inkulumo enjani enenza ukuthi nibe nethemba nokuthi nirelax nithatha okunye nichiefte la khona nabane kade babadonate so sibonile ukuthi baselethe namasamende baletha intina abantu babasiza namasenke so sabona ukuthi afana nokuba kuthumba kapha sabona ukuthi ayisathembela khona ukuthi abantu amusibosiza kuze kuphele sibe endlini
but then-ke ngibone esicalane ngikuzokhulumisa ama-donation a-different but ngikuzokhulumisa umuntu oyi-1 obeyekade alithemba yini bakhona bona bebadonate labadonate khona imali akhona bayiberegisa ukuyakhulisa bebadonatela kumuntu loyo okay kahle kahle akusiyimali ephuma ngesikhwameni sakhe imali khona abanye nabo badonate okay no sifisa kokho kuhle sesikwenza ngibona ngapha kuphulele bona or kwenza kanti mntwana ekhaya umuntu yazama inayo sibona umsana bekazama ukuphulela amasente la ayingazi bekazama ukuphulela la hayi ke bekazama ukuphulela iroom leli le-1 ukuthi akhona ukulala okay njengoba nibona indawo le yathi kabuhlungu kuze kugcine kuphumele ngokuphefumulo umuntu nami umntwana ekhaya wathi uzamile wathi ufuna ukufulela ngoba ubonile ukuthi balisile abasachubeki abasenzi next i-project why nje I don't want to talk angifuni ungena kupolitiki or angifuni sengiyatsho ukuthi nokho bazamile ukufaka isandla nini emzamela ngigcine khona siyathokoza kukhombisile ukuthi anima abantu abazimisele ukufuna ukuhelebha isitshaba nokho angeke sanyaza sathi nihlulekile nokho nizamile neto kubuhlungu ukuthi napha-ke basenendawo yokulala la bahlala khona nangakubona ngikuvezile kubuhlungu khulu esayidini labo asichubekeni bakwethu nangabe bakhona bangaba nehelebho emndenini wala ekhaya umntazana uzamako uzama ngendlela zokho ukuthi ekhabo akube muzi nabakhona ukuhlala akalileli ukuthi mpheni imali uthi zamani ukuthi bakhona ukuthola ngoba kabereka kunamuntu oberegayo nakho-ke bakuhlukumeza amaphandle babavalela igate kwagogwabo la khona bathi ze-chiftani niboneni ukuthi inzuku yakuphi abathi chiftani siniphi indawo bathi chiftani abasazi ukuthi nabachiftawo labakhona baphila njani baphila kabuhlungu bakhiyelela ne-toilet awataka sizobuya ke pho ayibhikile ukuthi le nto enzeka ngokuso njengoba bayibonile the situation is not good at all bese ngoba nithi lemfoto lezi ezingapha ngilezi abathengile ngoba zilethele okay alright nje la kuhlala ubani because ubonakala ngathi uvasa impahla ngapha nina nanifuna ukuvasa nizana i-toilet niberegise kune-toilet la nilisale nizana ngoba nikhelela le okay hayi sibanikeza ilanga lakusasa kakhulu sibone ukuthi nathi sifakathi nifisane sikubona ukuthi senzenzani siyayigijimisa namhlanje ngicela ukuthi ube nethanga ngithi don't give up lento yenza so awenzeli ukuthi ngoba abantu bathi ungaphosi nezinye sisakutshela ukuthi ungasupposed ukuhlala uthi nihlukumezeke so nawe ukuvumile lokho ukuthi ungasachubeka kuba bahelebho ngiyafuna ihelebho salibaba ihelebho ngalo ngiba uqale ku-camera utsho ukuthi isimo enihlangabezane naso bachaza isimo sila for sure vele niyangazi kunini ngitrenda because ngiyabawa shini ukuthi nisisize nithi ukuthi kulungise irofing namaglasi neminyango sibuye ekhaya balahlile khona esedumisa okay yeah guys I know it's very emotional she can't say a lot but obviously that's what I wanted her to say ngoba remember isimo sala akunamuntu ongasazi uyatsho ukuthi kade trend afuna ihelebho hayi ukuthi utrenda ngoba ufuna i-attention yawo wonke umuntu naso isimo sonke siyasibona ukuthi sinjani nathi asizi la ngoba sijanyiswe ukuze sizokulandelela besizitshela ukuthi sizokuza nase iproject iphelile sibone sithokoze laba abafaka isandla unfortunately sesifike nase lesithola ukuthi banesimo esinye esibahlukumezako ngaphandle sokuthi bangakhona ukuthola ukuthula njengoba bachiftile sesizokuthanda ukuthi njengoba seyiso iproject nangabe yahluleka asikhambeni sokufuna abantu abavolunteerabo bazi babavalele and then ke sizokuhamba ke bakhona ke bazokudonate ngamasamende thina siyicede ngoba besithize sibanikeza ichance size sibathokoze sibathathe sibabize njengabadosi phambili sithi ukuthi niyebereka ni babantu enthanda isimo sokuhelebha abantu fihlekileko siyakuveza chacha lasi bye bye